Nongeye kubasuhuza mwe muduteze yombi. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Amakuru yacu aribanda ku ngingo zikurikira. Rwanda, umupolisi yafunzwe akekwaho gukora jenoside yakorewe Abatutsi. M23 imaze kwamburwa uduce dutandukanye. Perezida Felix Tshisekedi amaze kunoza umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Felix Tshisekedi arakekwaho gushaka guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umwanya wa publicité. Nyuma ya publicité turabagezaho inkuru imwe imwe ukwayo. Umuntu ni ikiremwa gikora ku manywa nijoro kikaruhuka. Kimwe cya gatatu cy'ubuzima tubaho kuri iyi si tukimara dusinziriye. Buri muntu asinzira bingana n'umutekano w'aho aryamye. Umutekano wanjye n'umuryango tuwukesha Relax Foam na Dada Matela zikorwa n'uruganda rwa Salama Machine. Kubifuza kurangura mwadusanga aho dukorera mu murenge wa Jabana. Tubafitiye kandi amabati n'imisumari. Akarusho nuko iyo uguze byinshi tubigutwaza tukabikugereza aho bijyanye. Ibikoresho byacu byujuje ubuziranenge kuko biriho S-Mark. Ikindi nuko tubasanga no mu bihugu by'abaturanyi bya East Africa. Mwifuza ibindi bisobanuro cyangwa se gutanga komande, mwahamagara kuri nimero 0788 308116 cyangwa se 0788 64 98. Turabashimiye rero gukurikirana publicité. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru nk'uko twabibabwiye. Nyanza, umuyobozi muri polisi akurikiranywe gukora jenoside. Amakuru agera ku Museke aravuga ko umuyobozi wa polisi DPC mu karere ka Nyanza yatawe muri yombi akekwaho gukora jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Amakuru avuga ko SP Eugene Musonera wari uyoboye polisi mu karere ka Nyanza ko yatawe muri yombi mu mpera za Mata 2024. DPC Musonera akekwaho ko yaba yarakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. DPC Musonera ubusanzwe avuka mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Ibyakekwaho bikekwa ko yaba yarabikoreye mu karere ka Nyanza. Umuseke wamenye amakuru yuko uyu mupolisi yari amaze igihe gito aje kuyobora ku ivuko rye i Nyanza. Amakuru kandi avuga ko bamwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bitabashimishije kuko ngo no kumuha ururabo ubwo mu karere ka Nyanza hibukwaga ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 habaye impaka, ariko birangira hemejwe ko azashyira ururabo ku rwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ruri Nyanza. DPC Musonera bikekwa ko ubwo yari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye mu ishuri rya Espanya mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yagendanaga imbunda. Hari abaduhaye amakuru kandi ko DPC Musonera bikekwaho ko yajyaga ku mabariyeri atandukanye i Nyanza. Amakuru kandi avuga ko DPC Musonera kugeza ubu yaba afungiye mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu barokotse jenoside batuye aho bikekwa ko yaba yarakoreye jenoside bavuga ko mu gihe cya Gacaca uriya mupolisi yavugaga ariko atigeze aburanishwa kuko nta bavugaga ko baba barafatanyije mu bwicanyi. Twagerageje kuvugisha inzego zitandukanye arizo RIB, polisi, Ibuka, karere ka Nyanza, ariko ntibemeye kugira icyo bavuga kuri ibi kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru. Amakuru dukesha ikinyamakuru Umuseke. Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye amarenga yuko yamaze kunoza umugambi wo gutera u Rwanda. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaciye amarenga yuko yamaze kunoza umugambi wo gushoza intambara ku Rwanda imaze igihe kirekire ifite. Ni ibigaragarira mu itangazo cy'ishusho yasohoye kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Gicurasi 2024. Ni itangazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasohoye nyuma y'iminsi 3 mu nkambi y'impunzi ya Mugunga iherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma harashwe ibisasu byahitanye abantu 16, abarenga 30 barakomereka. Nyuma y'iki gitero, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarimo leta zunze ubumwe za Amerika bashinje ingabo z'u Rwanda kuba arizo zarashe biriya bisasu. Ibirego guverinoma y'u Rwanda iheruka kwamagana yivuye inyuma. Itangazo rya guverinoma ya Kongo ryo kuri uyu wa mbere rishinja ingabo z'u Rwanda kuba arizo zarashe biriya bisasu. Kinshasa ivuga ko byarasiwe i Karuba, agace ivuga ko kagenzurwa nazo. Ibisasu 5 nibyo RDC ivuga ko byarashwe. Kongo kandi yavuze ko atari ubwa mbere u Rwanda rurasa ibisasu ku butaka bwayo, ngo kuko mu mezi 3 ashize ingabo zarwo zabikoze keshi. Mu bisasu Kinshasa ishinja RDF kurasa harimo ibyarashwe mu Mugunga ku wa 2 no ku wa 7 Gashyantare. Igitero ivuga ko drone za RDF zagabye ku kibuga cy'indege cya Goma kwa 22 Gashyantare, ndetse n'igisasu ivuga ko ingabo z'u Rwanda zarashe mu gace ka Nzuro mu burengerazuba bwa Goma
ku wa 18 Werurwe. RDC yaciye amarenga y'uko yaba igiye gushyiraho mu bikorwa umugambi wo gutera u Rwanda. Perezida Felix Tshisekedi Antoine mu Kuboza umwaka ushize ubwo yasozaga ibikorwa byo kwiyamamaza yahaye abaturage be isezerano ry'uko azasaba inteko ishinga amategeko y'igihugu cye uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Ni Tshisekedi wavuze ko ateganya kurasa i Kigali ari i Goma. Mbere yaho kandi uyu mugabo yari yatangaje ko afite umugambi wo guhirika ku butegetsi Perezida Paul Kagame yita umwanzi rukumbi RDC ifite. Tshisekedi mu biganiro amaze iminsi aha ibitangazamakuru mpuzamahanga yakunze kugaragaza ko ashyize imbere gahunda yo gukemura amakimbirane afitanye n'u Rwanda mu mahoro nk'amahirwe ya nyuma, byananirana agahitamo gushoza intambara. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere yabwiye abaturage b'iki gihugu by'umwihariko abavuye mu byabo ko igomba gukoresha ingufu zose zibaho mu rwego rwo kubarinda no kurengera ubusugire bwa Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yateguje guha igisubizo gikwiriye abivuga ko bagaba ibitero ku baturage bayo. Ati Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irizeza abaturage ba Goma by'umwihariko abavuye mu byabo ko izakoresha ingufu zose mu rwego rwo kubarinda no kurinda ubusugire bwa Kongo. Kubw'ibyo ingamba zihutirwa zamaze gufatwa mu rwego rwo gucunga umutekano w'abavuye mu byabo ndetse no kwigarurira uduce turi mu maboko y'ingabo z'u Rwanda. Igisubizo gikwiye kizagenerwa abibasira abaturage b'abanyamahoro birengagije uburenganzira bwa muntu, bazanabibazwa imbere y'ubutabera mpuzamahanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yatangaje ko ishobora kuva muri gahunda y'ibiganiro bya Rwanda bigamije kuyunga n'u Rwanda mbere yo gushyira igitutu kuri Perezida Joao Lourenço wa Angola imusaba gufata inshingano zose. Turaba yirukanywe muri Bitonga. Abarwanyi ba Wazalendo na FARDC kuri uyu wa mbere kuri 6 Gicurasi bigambye ko birukanye M23 ku musozi wa Bitonga ku butaka bwo mu gace ka Masizi muri Kivu ya ruguru. M23 ngo ikimara kwirukanwa yasubiye mu yindi misozi isa niyerekera muri Minova muri Karehe, Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho Radio Okapi yanatangaje aya makuru ivuga ko ku muhanda Minova ugana Bweramana habaye agahenge nyuma yuko habaye imirwano iremereye yahuje M23 n'imitwe iri mu kwaha kwa FARDC ku murongo w'urugamba. Ni mu gihe mu cyumweru gishize M23 yafashe umujyi wa Rubaya n'utundi duce dutandukanye. Ni umujyi muto uri hagati mu cyaro cy'Imasisi ariko usa n'uteye imbere kandi utuwe n'abantu babarirwa mu bihumbi amagana. Kuba FARDC n'abafatanya ibikorwa bivuga ko birukanye abarwanyi bisarambwe ku musozi wa Bitonga bikomeje gushidikanywa kuko amakuru ahari ngo nuko nta sasu ryigeze byumvikana. Ikindi abasesenguzi bavuga ko Wazalendo yaba yarifotoreje kugira ngo igaragaze ko ariyo ifite ako gace. Ku ruhande rwa M23 nta kintu iratangaza ku byerekeranye no kwirukanwa muri ako gace ndetse n'utundi duce imaze kunyagwa. Kapiteni Ibrahim Traoré wa Burkina Faso ngo yiteguye gutanga umusanzu kwa Tshisekedi. Kapiteni Ibrahim Traoré wa Burkina Faso yoherereje Perezida Felix Tshisekedi ubutumwa buvuga ko yifatanyije n'abanyekongo mu kababaro k'intambara z'urudaca zibasira akarere k'Iburasirazuba bwa Kongo, maze amusaba ko namuhamagara yiteguye kumufasha gutanga isomo ku bakora ubushotoranyi ku gihugu cya Kongo. Mu butumwa bwe burebure yatambukije ku mbuga nkoranyambaga, Traoré yanditse agira ati: Nyakubahwa Perezida, muvandimwe ukaba n'inshuti Felix Tshisekedi, igihe kirageze cyo kurengera ubwoko bwawe. Abo bategetsi bakomeye wirirwa ujya gusura ubaganyira nibo bafite byinshi bifitanye isano n'intambara y'igihugu cyawe. Ubu ndimo ndiyumvisha ububabare bwa bene data na bashiki banjye bari mu burasirazuba bw'igihugu mubereye umuyobozi. Nshuti yanjye kandi muvandimwe Felix, igihe kirageze cyo gukosora abantu badafite umuco ushingiye ku burere mboneragihugu. Ubunararibonye muri politiki ni ingenzi cyane mu gihe uzi neza ko uyobora abantu bafite ibitekerezo bigimbutse. Iyo hari umunyamerika wishwe n'umunyafurika akagwa ku butaka bwabo, ako kanya ni ngombwa ko igihugu cyose kibyishyura. Ikiguzi cy'icyo cyaha cyakozwe n'umuntu umwe, kandi ni Burayi naho nuko. Ntibareba ko icyo cyaha cy'umuntu ku giti cye igihugu kirabanza kikabiryozwa, ibya diplomasi bikaza nyuma. Umutima wanjye utewe n'ishavu n'agahinda kubwo abaturage bawe bari mu kaga. Igihe kirageze cyo guha isomo abashotoye igihugu cyawe. Kubw'ibyo niteguye ubutumire bwawe. Nyakubahwa Perezida, abantu ba Burkina Faso basangiye ububabare n'abaturage bawe, kandi igihe kirageze ngo urubyiruko rwo muri Afurika
ruhaguruke rurokore umugabane wa Afurika. Uyu kapiteni Ibrahim Traoré yahoze akuriye agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi muri Burkina Faso muri coup d'etat yakozwe tariki ya 30 Nzeri 2022. Ahita afata ubutegetsi ku myaka 34 gusa. Ni umusirikare umenyereye intambara wagiye buhoro buhoro anenga ubutegetsi bw'uwo yahiritse Lieutenant Colonel Paul Henri Damiba ku ngamba zidatanga umusaruro mu kurwanya imitwe ya Islamic State na Al-Qaeda. Traoré imyaka 34 yatangiye igisirikare muri 2009 aho yabaye mu mitwe y'ingabo itandukanye irwana intambara mu burasirazuba n'amajyaruguru bya Burkina Faso. Muri Mutarama yari mu basirikare bafashije Damiba guhirika ubutegetsi bwa Perezida Roch Marc Christian Kabore watowe mu nzira ya demokarasi. Ariko amezi 8 nyuma y'ubwo habaye kutumvikana mu gatsiko ka gisirikare kazwi nka Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration MPCR, nibwo nawe yaje kumuhirika ku butegetsi atafata igihugu ayobora guverinoma y'inzibacyuho. Uburyo butandukanye bwakoreshejwe na Damiba n'ubutegetsi bw'inzibacyuho burimo gukaza igisirikare, gushyiraho abategetsi ba gisirikare mu ntara zirimo urugomo rukabije no gukaza ibitero mu majyaruguru n'iburasirazuba. Byananiwe kunesha ibitero by'imitwe y'inyeshyamba ku basivile no ku basirikare. Turabashimiye gukomeza gukurikira amakuru yacu. Turabasaba gukora subscribe kandi musangiza izi nkuru abandi kugira ngo baryoherwe n'amakuru yacu. Murakoze.